Ngiyabingelela kubabukeli bonke bomkhanya kude TV. Usithembiso Cele lo King SMC Mr Delicious ushoti bafethu ngangibiza noma ngalipho lithandayo. Ngiphinde ngibingelele bafethu kuVusi abaphathi bomkhanya kude uVusi bafethu okhulekani umthetho. Ngiyabingelela nje bafethu nakunina. Ngiphinde ngibingelele bafethu nobafethu abangaphakathi bafethu edele siyazi ukuthi hayi nabo bayasibona. Ya bafethu not ukuthi njoba thina mhlambe sesingaphandle sesingcono bafethu asingcono nathi siyazi insimbi yashisa lani khona. Siyazi ukuthi insimbi yashisa ikhona futhi nakhona sisenani bafethu abangawenzanga amacala bafethu abawenzile bafethu nje hayi ngiyanibingelela nje bonke bafethu lapho. Ya bafethu nani bafethu njalo subscribe bafethu ni like bafethu ni follow ni comment futhi kufanele ni comment bafethu la ninga commenta khona ya la kumkhanya kude TV. So ayibafethu la ngikulento ke mhlambe nje before ngingene kulento ngiyazi ukuthi kulabafethu kunabafethu ngizokhuluma ngalento Vusi nababukeli nje ningadingi kuma videos engikwenzile yabo ngike ngawathola ama threats here and there yabo ngifuna ukuyisho nje le ngike ngathola ama threats here and there kubantu abaphuma ngaphakathi abanye abangaphakathi yabo but noma kunjalo futhi kwakhona futhi abanye abangaphakathi nabanye abaphuma ngaphakathi abathi hayi mfethu umsebenzi owenza right yabo vele ke ngasonke isikhathi abantu abayingancanye bengamanzi yabo abanye bethi hayi suphumile sentoni ukukhuluma ngendaba zejele bese ngibuza umbuzo ngithi mina ngiye ngibiza igama likabani ngiye ngibiza igama laba ngithi wenzeni ngezwe le nto. So la ngizokhuluma ngama experiences zami ejele angizili kuzokhuluma ngama experience omunye umuntu ngezwe le nto le. So ngifuna ukuthi abantu bebone ngathi nakhona nje ukuthi angithuseki ngizokusho nje futhi lokho ufuna abantu bangithuse ngokuthi mhlawumbe bathi umuntu hayi wara awuphile nje impilo yakho nami ngiphile yami impilo lento mina imina engiyenza ngithi imina futhi yezwa le nto enginjani engikhuluma ngeexperience yami wena uneyakhe experience oyenzile wena yakho nejele wena ngithi wena ufuna ukuyivezela umuntu yakhe experience ngithi mina yami ke ngifuna ukuthi kuyivezela abantu because angifuni ngelinye ilanga ukuyibona futhi ngiphinde ngiya kuleyo ndawo bengifuna nje ukuthi ngikuveze lokho kube clear. Now ngifuna ukuya lana ke ngifuna ukuya kulento yokuthi ngiye ngithi ungcono ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kukhona into ofuna ukuyenza uyenze bese ungaqali ngokuyenza before ucabanga. Kungcono uqale ngokucabanga before wenze because once waqala ngokwenza ungakacabanga uzoyithola ususebhodleleni ungazi ungene kanjani. Umuntu uyayibuka imbobo yokuphuma incane awazi nokuthi ungene kanjani ulapha esinqeni phansi imbobo le phezulu umuntu uyayibuka la uhleli khona esinqeni phakathi lapha nasebhodlela uphakathi lapha umuntu ubuka imbobo incane kanje umuntu uyaliphusha la ngaphakathi aliginqiki noma lingaginqiki imbobo incane awazi ungene kanjani. Yini uqale ngokwenza wagcina ngokucabanga. Ngake ngathi kwamanye ama videos lana ngathi kunabantu abadonsa o life sentence ejele udonsa udilika jele abanye o 20 years abanye o 40 something years 50 something 100 and something years abanye ngokuthi nje wahlula ukuthatha 2 minutes acabange before enze awungitshela uhlula ukuthatha 2 minutes wokuthi acabange wavele wagwetshwa udilika jele ilife yakhe yonke ufuneka ayiphile jele ngokuhlulwa nje ukuthatha 2 minutes ukucabanga. So namanje ngiyasiphinda ke leso statement kubabukeli nje abakhona why ngikhuluma lento kanje kunabantu abasejele manje abayithola bephila impilo mhlawumbe ababangayitshela ukuthi bangayiphila uma noma angithi abangayitshela ukuthi bebengayiphila compared to impilo kade beyiphila. Kunabantu abebe successful
beneyingane ngaphandle besebenza kahle benezimoto zabo benemizi benabafazi benani ngaphandle benayo yonke into yeso usesejele manje akusekho umfazi nomfazi lo kade ekhona ebafowethu yazi ngathi ngikhuluma lento ngavele ngacabanga ngenye into uyazi mina Vusi nababukeli uyabona ejele uhlukunyezwa ukushawa kuphela yabo utho ejele uzushawa umuntu uyazi ohlukunyezwa yini izinto ezenzakalayo nje utho nakhona izinto ezenzakalayo akekho umuntu onenhloso yokukuhlukumeza you understand lezinto ezenza umuntu uzenzela lento ethanda uyena futhi akayenzi wena uyenzela yini ecela kodwa ikuhlukumeze wena angiphinde futhi lento engiyikhulumayo angenza isibonelo uyabona nje mina ngiyakhumbula ukuthi ngiboshwe nginomuntu engangithandana naye ekuthe ngikhamba kwesikhathi ngingakagwetshwa mase ngithi ngiyamfonela ifoni yakhe ayisangeni uyezwa lonto ngikhuluma umuntu ebengimthanda yabo mengithi ngisingifaka voicemail mayiringile akasayibambi ngisho ngithi nansi inkinga bo ngathatha isinqumo ukuthi angimyeke yabo neziboshwe ezinye ziyalulekana ke iboshwe ezele abo mase zikuboshwe stressed indoda ucabanga ungacabanga uthoza ukutshela kanje ungacabanga kakhulu ndoda uthatha isigwebo sakho sibeka la isigwebo sakho shaya isigwebo khohlwa lento into yasemnyango ishiye emnyango uyoyibona uma ususemnyango ngisho ukuthi laba abantu stay lo muntu ngiyamthanda mina yabo and lo muntu lo ngiphile naye impilo mfethu ye so manje ngiyabuka ukuthi uyena lo asangicabanga ngisho ukuthi yena you understand ga umbhede wami ongengala njengokuthi umbhede wami la i-triple bank ne ngilala la phansi udonga la triple bank ngilala kumbhede mina useqaleni phansi bese kuba imbhede part nendawo le yama double bank ngala ngalo dongo ngala ama triple bank futhi ngilala ekugcineni lala nje TV kanje ngomunye enye triple bank la yenye la mina ngilala embhede lo phansi kunomfana obelala la phezulu uyabona ejele ke kunama iboshwa inama radio ne unokuthi adlalela eradweni yakhe akasho ube ne-memory card or i-USB edlala ingoma yakaSjava khona nje le ngoma ethi B4 bewungifone B4 bekunjani leyo ngoma leyo niyayazi babukeli ithi bewungeke ukukhulume nami ngalendlela okukhuluma ngayo noma ithi bewungeke noma ithi ubungakhulumi nami ngendlela okukhuluma ngayo yabo nale ethi angazi noma iculo ubani lethi anoma ulindo noma ubani lena ethi lethi angazi wathi uyafona wathi sorry wrong number uthi ngavele ngahlanya kwaduma ikhanda lalela uyabona uthi udlala lezo ingoma lethi uyazi mina njengoba ngilele la ngifile nya yes yabo bafethu wena uyabona umuntu wenjwela ingoma uyayithanda lezi ngoma ayidlalayo but kumina zibuyisa lento engithi ngiyayikhohlwa ngoba zikhuluma ngalento straight le engithi ngiyayikhohlwa lana ngizwe yabona kube ngathi kuphuma intuthu ngeziqu zoboya ngithi yes athi sorry wrong number ngithi nezinango ke lo muntu idlala njalo ekseni uyezwa lo ukhuluma ngento eyenzekalayo yabo mina njalo ngithi ngiyayifona le number ayisangeni manje yabo nangu noSjava la ume kabi ngalezi ngoma enyasho ukuthi yes uthi idlala ziyalandelana ka ingoma nengoma engenayo kumina isho yabo nje yabona ukuthi wakuya ngami ngabe mhlambe ngiyamzonda uSjava kodwa manje ngizomzondela noba angazi yabo naye umculo wakhe nje bawuthanda futhi abantu yabo those songs tortured me ejele ngithi uyabona manje angizange ngilinyazwe abantu so angiveze lento ke kunomunye umfowethu la omunye ubaba lo baba bekashadile ngaphandle shadile nezingane ezimbili ezwa lonto ushadile nomfazi unomuzi besikhombisa nje ngoba hayi bafethu siyazi iboshwa inawo amafoni ejela afakwa yiwona futhi amaphoyisa lawo ngoba phela isiboshwa siphumele eminyango mawuthi efonini uyakukombinaza impela ithombe zakhe zomshado na umuzi wakhe na imoto yakhe yabo nje mfethu ube right eminyango yabo esebenza futhi kahle bafethu
shisa insimbi ejele. Shisa insimbi ejele lo baba I remember benokukhala every time. Igebengu ingahlali zila. Igebengu ziyahlukumeza ngala ayizodwa. Uyabo impilo yakho iyahlukumeza ngala. Lalela ke. Yabona ngithe ngiyabona hawu ukushuthi benokuthi engathi njalo uhleze ephethene nephepha kunephepha liphethe angazi ukuthi ubhalela ngithi ejele uyakwazi uyabona kahle kahle into uma wenza iapplication ejele noma uthi uapplyela ini mhlawumbe ufuna ukufaka iTV noma ufuna ukufaka iRadio kune application ofuna ukuyibhale i-recommend we approve so ngangazi ukuthi yini lento application yani la yenzayo kanti application ayenzayo applyela ukuyohlala isolation ihlukene khona iG5 khona iE5 eG5 kuhlala izitabane eE5 kuhlala obani mengithi obani yabo mhlawumbe abantu abebahothisha ngaphandle amaphoyisa abameli abashushisa abaseshi yonke leyo nto le yabo so abantu nje abama public figures you understand noma noma uthi ubungasiyi public figure kanjalo uyakwazi ukwenza iapplication yakho but kube nento ephathekayo ukuthi why ufuna ukuyohlala lapha ngithe ngiyafika kusho ngithi mina phela manje usesuke lesection kade ngamgcina lo muntu so asuke sectionini hayi shashi nawu sehlala isolation le hayibo manje sithi siyanyuka la ngithi phela manje ngisebenza spiritual care so njalo ekuseni sinokulanda iboshwa kuwona wonke ama section esuke ziyokwenza ama program lawo asuke enziwa ngalo lo suku yabo so ziyazazi iboshwe isuke senze iprogram ngalo suku ngoba izinsuku ziyahlukana so mhlambe ngumsomluko wenziwa amanye ngolesibili kwenziwa amanye kanjalo kanje bazazi abantu ukuthi bona bazofunda nini ngoba usuke kuyena oyibhalisele phela message siyobalanda labantu hayibo nangu lo baba lo bafowethu I was very surprised and shocked isandla sesitshekile uyabona hi stay ngithi mina angizwanga hi stay ngithi unayibo ukwenze njani manje baba hayibo yini wena ngithi mina hayibo imihlobo kenena yabo ayithe nani indaba zakho nalabo abanye zini ayilale yabona labantu laba ama gay balalela ngitshele ngiyahlamba khona futhi asibukayo niyazazi ke vele hayi bafowethu hayi bangaphezulu abantu besifazane labantu mekukhuluma ngokukhuluma umsindo obanjwa la iphosa ngisho isamba nale isiphelezele la kutshelwa lona emehlweni yabo lo ngitshela mina ukuthi khona esinye sasinongitshela ukuthi siyangifuna nje singitshela phambi kwephoyisa ngithi mina hayibo hey wena yabo enhleke iphoyisa ngithi uhlekani kodwa baba yabo hayibo lo baba mhlawumbe sesitshekile sesithe hi stay ngisa right lapha na sectionini njoba ngikhuluma nje ngithi mina yazi ngavele ngaphela manje ngathi kodwa imhlolo wami lo yenza yabo umbuzo wami ukuthi lo muntu uzothini ke mina uzothi wazalwe nje noma uvele washintsha wanje ushintshiswe yini nalo muntu kube kuthiwa waboshwa lo muntu akaboshwanga ngabe kweyenzeka ni leyanto asazi mhlambe ngabe yenzeka kodwa futhi mhlambe yenzeka nje ayingeke iziyenzeke ngoba kubuda abantu abamba beyophila leyo mpilo lapha ukuba yitabana ngoba besaba ukuhlala ema sectionini iyashisa insimbi uyabo hayibo isandla sesigobile sithe usagqoka ibhlukwe lamabhlukwe la itabana zenza isimanga ke vele ziwathunge libe njengalamajina agqoka amantombazane eminyango kuseputuze uputuswana lezinqa ngithi lenzani ikhehle hey angaze ngibona into enje hayibo selithikoze sizinqa zithi wena wabonile ukuzana yini imhlolo wena wabona intuthano wena wabona intuthano ithi ngithi angaze ngiyibone lento hayi kwacaca ukuthi awusenjalo lo baba uyabona le nto le umbuzo engayibuza wona sengingedwa ngoba cha ngahluleka ngoba kangengeke ngayixoxe into section ngoba vele njengoba wayeya lapha ne spiritual care kunabantu esasodlwa sibathatha kwamase bambona nabo yabo sebeyangibuza ukuthi hayibo umbonile ubani ngithi mina ngimbonile hayibo nawe usegay ngithi mina kushuthi njengoba ibhizinesi ephepha la ehlenyuka yini inkinga ayifuna hayibo mina ngiyazi bafethu lento le
So into engizama ukisho bafethu ije lenzini bafethu liyakwazi ukushintsha umuntu kade right into yazi eqondile vela phenduka enye into angisho ukuthi ba wrong abantu abayitabane bengangizwa kahle kodwa into engizama ukisho ukuthi mina lo baba ngiyama unezingane eminyaka njengoba ngikhuluma nje nezingane une lokuzana ngiyazi ukuthi bakhona abantu abanjalo ngoba lona useyintombazane phela manje njengoba sethi hello stay yabo ngithi una kwahleni laphana ngezwe ke sebexoxa seyixoxa zodwa intaba laphana ikhuluma ngoma top noma bottom noma versatile yabo kwathi khona ama top yabo usho ukuthi labo yilabo abadushayo ama bottom labo abadushwayo ama versatile labo abadushwayo badushe futhi uyabo ngichazelwa izona sengiyabuza ngithi lo babu yini ke bathi awu bottom futhi uyadushwa ngikhuluma ngelanguage mina laphana phela nazi itaba language yazi eje angazi noma ngaphandle nala kukhulunywa kanjalo yini mina ngikhuluma into engayizwa lapha uyibottom futhi njengalwa ekhona ama versatile lapha kukhona nama top bayamdusha lapha kade dusha umfazi eminyango waze wazala izingane useyadushwa eje bafowethu ngizama ukusho njalo ukuthi bafowethu ije la kusiyindawo elula so ingakho ngithe before you do something think ungacabangi seyenzekelo ngoba awucabangi ukuthi uphila leyo mpilo lo baba ucabanga ngoba uzophuma angimazi wenzani ngoba akagwetshwanga phela ulife lapha ngicela ushaya lawo ko 15 years uzophuma what if uzothi uyaphuma leminyaka ngoba abantu besifazane abafethu singakhuluma sithini bakhona aba unfaithful and bakhona aba faithful methu uyaphuma leminyaka futhi umuntu besifazane emlindile njobe senje kanje uzovaleka ayi bafowethu kulungile mkhanya kude TV